Kwa majina naitwa ni Dena Bugamika na Binji. Niko president ya association NEPA. Niko aussi president ya synergie ma association si va négocier après comme territoire à Fizi. En même temps niko aussi president ya mutualité ya Chinyabuguma Bashibahavu mwa maeneo. Tunasema asante kwa journée ya leo parce que ni ya mara kwanza kumuona honorable national au provincial, mais Chakubuta ni honorable national. Anafika auprès ba negocier kubauliza shida zao na kutafuta njia gani ambazo zinaweza tataliwa, na tunaweza shukuru tena ya kwamba mu 2028 tutawachagua wale ambao tunaishi nao sana, kwa kuwa kama honorable TH alikuya na kutafuta solution, c'est parce que anaishi na shie siku za mingi. Kwa hiyo tunasema asante sana. Tunaomba wakubwa viongozi wa maservice wasikie malalamiko ya wanegosia a travers hii reunion ambayo mkuu wa TH alifanyisha. Tunaomba aussi wanegosia wajikazi wakuwe en ordre na service za leta ili tujue kuwatetea, kwa kuwa kama hawako en ordre kuuza vitambulisho, kuuza vikaratasi taki, hatuwezi jua tukawatetelea. Tunashukuru sana na journée ya leo, na tunaendelea kulilia leta surtout ku tribu hii ambayo nashimamia mutualite ya Bashibahavu. Vraiment tuko na shida mkwe zote ambazo tunaweza pitia. Kuna kuwa na linyi moja ya kupitia mplan ile inafungiwa rote, hakuna mwae, insécurité iko mingi mule mushi nikope. Kila bari unakuta wanakustopeni 100,000 50,000, ile walisema na ndio utatoka. Ukitoka hapa na Tenalie utapita Burundi, Tanzania, Kigali, Bukavu. Lakini wakati ya kurudia, wakati hiyo Tenalie yako wala CPG inakuwa na kashe ya M23, hawezi kupita tena Burundi. Ikabakia tu ni njia ya kupita Tanzania, Kigoma, Kalemi. Sasa Kalemi nako wameanza funga waamushi ambao wanatoka Mbato, kutoka Bukavu, wanawaambia walitoka Bukavu na njia gani ya loke Bukavu shakapaniwa mwisho wanapana kwao wanakuja huko. Kwa hiyo tunalia nani leta itu intervenir waamushi wako katika shida kubwa sana na hawana kufanya na oro na shitu kwa Kongomani. Ingawa shie tunazaliwa Bukavu wala jamaa kawambi zinakuwa Bukavu, lakini fasi ya kazi ni territoire ya Fizi, na territoire ya Fizi ni mu province ya Sud Kivu, na Sud Kivu ni Kongo, na constitution inasema ya kwamba Kongole yote anaweza ishi fasi yote Kongo kama tu anaheshimia regle za hiyo fasi. Sasa shie tunamikosa amani kweli, tunaomba leta itu intervenir. Leo TH anakutanisha watu hapa kubele, na unaweza kuambia population yote hapa ku territoire ya Fizi en general na wa negociant wote wenye waliparticipe kwa hii kikao kenye honorable TH alikutanisha leo hapa. Wa negocia kwanza tunasema pole kwao, na mimi mwenyewe nafurahi kujina wa negocia kwa kuwa honorable TH tunamuona kama vile ni Moize, ni Musa ambaye anakia tetea haki ya negocia, kwa kuwa negocia nauza dokima yake, lakini tracasseries ziko mingi sana. Na kama mkuu wa TH alifika mu mawazo ya kufanya hii reunion ni kwa kuwa muda ambaye anapatikana hapa mvakansi parlementaire anaishi magumu, mateso, tracasseries, ransomment ba negocier. Na natumainia kwamba hivi ametuaidia atawakia contact na shi. Tunajua kama hii service Mungu asaidie msikie, na sisi wa negocier tutajikazi tulipe madokima za leta, lakini tunasumbua kwa kuwa hatujawahi kujua kwamba territoire ya Fizi tu ndio province ya Sud Kivu, ili delegation siku kwa siku zikuwe nafika, ama kama habaaminie waje ambao wanakuwa hapa ba changer juu baache delegation kila siku. Kila delegation kufika ni kuderanger, kila delegation kufika ni kutracasser. Tunaaminia kwamba honorable TH atabeba hii maripoti zetu zote wa concerne wa autorité ili solution ipatikane. Unaamini kama kupitia kikao hiki solution itapatikana?
tunaaminia kwa kuwa honorable TH ametuambia kama atafuatilia mpaka mwisho, na tunaaminia tena kufuatana na discours ya mkuu wa sede wa mine, anasema kupitia malalamiko ambayo honorable analeta ataangalia namna gani aongozi services zake zipunguze, ziangalie kisha kutembea vizuri na wa negotiate. Asante President. Nashukuru sana.